April atanga July Thawhlehni Mizoram Sarkar summan tur cheng vaibel che sang thum zanga somriat pariat nuai somriat panga singa le sang thum le Sarkar kumkalme ka sum indai lo na phushuk na tur cheng vaibel che sang ni zakwa somni paruk nuai somnga panga singriat le sang thum Chief Minister Puzoram Thangan Hausa aphar Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Lui MLA Nilai Dr. BD Chakma chu Eiruk thu buai siam sakphal na larsa pina pechhuaka thiam lo chan tir ani chuan kumsari thleng lungin tan tir le poisa choi tira shem thei ani ang chibai ule tuna chanchin kim changzokin Voin Assembly Budget Session thali April atanga July Thawhlehni Mizoram Sarkar summan tur ruah man lailok cheng vaibel che sang thum zanga somriat pariat nuai somriat panga singa le sang thum le Sarkar kumkal mek sum indai lo na phushuk na tur cheng vaibel che sang ni zakwa somni paruk nuai somnga panga singriat le sang thum chu Chief Minister Puzoram Thangan Hausa aphar Budget pharpa thu soin Puzoram thanga chuan tun tuma hian budget puitling phar thei nge tura anin ruah man la yen rampuma lok sabha in thlan pui nei ani dona wanga election model code of conduct pwan ani awangin voter account mangin thali chunga budget ruah man lailok phar angai ta chu poyati thu soin hemi awang hian Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2016 budget puitling ata na aphot macroeconomic framework fiscal policy strategy le middle term fiscal policy chu regular budget phar huna chau phar theiani tur thu asoi Finance Minister ni bok Puzoram thanga chuan state dang te thanrualin Mizoram po in ma son ve zela GSDP po thangzel tura be se ni atia Sarkar kum thar sang ni som pakwa som ni chunga GSDP chu cheng vaibel che sing ni sang ni za ni som thum pakwa le nuai som kwa pahni ni tura chhut ani a hei hi kumsang ni som pasari som pariat atanga sang ni som pariat som pako chung GSDP thanna rate za som pahni point panga atanga chhut ni in GSDP thanna chu rampuma thanna za apasari point pathum a yin asang jok feti asoi Sarkar kum thar sang ni som pakwa som ni chunga state Sarkar sum tho chwa tur states on revenue po kumdang jong a ya sang tur be se ani ti soyem Puzoram thanga chuan ramsum le pai than na te fung poi mo tak states on revenue le GSDP ratio chu za apali point parukani a he hi kum kalmek sang ni som pariat som pakwa adin mun za apathum point panga a yin athazok le a state Sarkar sum tho chwa tur jong jong chu Mizoram budget pum puya tanga za asom point paruk ling tura be se ani ati kumin hian Sarkar na thoklo sang le pension pungin ngong thui tak nei don ma se summan na aya sumlak lu tamjok na revenue surplus sang tak nei tura ro manani a revenue surplus hi cheng vaibel che sang khadzali som thum pali le nuai som ni pakwa ling tura be se ani a hei hi mason na tho na tangkai tak ni thei tura be se ani ati Kumin chunga sum indai lo na fiscal deficit chu cheng vaibel che zanga som thum pali le nuai sari ni tura chhuda ni a GSDP ratio chu za apani point pali ani a kum enge moza ta tanga Sarkar le batling khom chu awayim cheng vaibel che sang ri azali somli pasari le nuai som kwa pani ani a hei hi GSDP atanga chutin za asom thum pasari point pakwa pariat atlingani ati Puzoram thanga chuan GST atanga sum mu tur be se cheng vaibel che sang khat za som sari panga le nuai somriat panga telin kumsang ni som pakwa som hi chunga tax clean kho matanga Mizoram sum mu tur tax devolution chu awayen cheng vaibel che sang thum zariat somriat panga le nuai som pakwa ni tura be se ani a heba ka hian tranpui na sang post devolution revenue deficit grant sa cheng vaibel che sang ni zasari som paruk le state disaster response fana cheng vaibel che som pariat mu be se ani a CSS external aided project NEC le central road fana tangin cheng vaibel che sang ni somnga pathum le nuai som thum mutura chhutani a revenue receipt atanga sum mutura be se jong jong chu awayin cheng vaibel che sang kwa zasari somli le nuai som kwa pakwa ani ti asoi
Sarkar kum thar sang he som pakwa som ni chunga mason na tho na tur sum capital receipt mu tura be sei chu cheng vai bel chezariat somli panga le noi som thumani a financial institution sang tanga sum puk tur chu cheng vai bel chezasari som sari pahni le noi thum ni im block loan cheng vai bel che som thum pali le noi som ni paruk lak tumani a loan rul na atangin cheng vai bel che som thum pakwa le noi khat mu tura be sei ani bok Sarkar sumpan ral tur revenue expenditure chu avayim cheng vai bel che sang riat zathum pariat le noi som sari ni tura chhotani a heta hian 7 pe wanga sarkar na thok lo punna za som thum point pathum paruk le pension za som pariat point pahni po telani a heba ka hian mason na tho na tur capital expenditure ta na sumrwa manchu cheng vai bel che sang he zali somnga pasari le noi som riat pasari ni im revenue le capital expenditure sumrwa manchu awayin cheng vai bel che sing khat zasari somruk paruk le noi somnga pariat ani ti puzoram thanga chuan soe Sarkar kum kalmek sang ni som pariat som pakot chunga sum indai lo na phushuk na tur cheng vai bel che sang ni zakwa som ni paruk noi somnga panga sing riat le sang thum po puzoram thanga hian pharim heng te hi sarkar policy le program kalmek ti hlotlin na a sum manani a heng sum te hi atlang puin NEDP SSP Nabart CSS sarkar na thoklo pung power le na tuipam na le in thlan sen sawata na sum mamo ani ti asoya heba ka hian kumli liam ta sang ni som pahni atanga sang ni som paruk chunga sarkar department ten an budget ayatam suman man CAG report tin atalan chu public accounts committee in ngun taka azirchian nuwa suman man tamna cheng vai bel chezariat som pathum le noi som sari paruk chu siam rem tura ati angim chief minister chuan hausa aphar bok Chief Minister hian minute som pasari chung vel thu asoya hemi hnu hian budget bu chu member te hne na semani hnuwa speaker pularin lian asailo chuan thut khom ati top zui nga lane Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Louis MLA Nilai Dr. BD Chakma chu erup thu boy siam sakphal na lar sa pina pechwa ka thiam lo chanti rani chuan kumsari thenglung in tan ti le poisa choi ti ra shem theyani ang he erup na thu boy chui tu anti corruption bureau chuan an thil chui dan kim chang tar lan na le khapui mo te nen kumin January ni somhe pariat khan MLA Nilai Dr. BD Chakma thu boy siam sakphal na prosecution order hi adila he governor chuan na enfian nuwa Dr. BD Chakma hi Korta achung thu ngai twa turani ti pomin zirtomnikal ta khan thu boy siam sakphal na prosecution sanction hi ape ane Dr. BD Chakma wal hian he erup na thu buaya midang som pahni te thu buai siam sakphal na po sarkari na pengala hengmi te hi MDC Nilai Pathum le alhui pakwa anne District Council and Minority Affairs Department ho tu te hne na tanga Zonet Thudondanim Dr. BD Chakma hi CADC Chief Executive Member ani laya CADC mason na tho na tur sarkar sum cheng noi riat sing riat sang sari zahi som sari chu personal loan pay advance sa manga pu ani a amarwal hian tu na MDC Nilai Mohan Chakma Amit Kumar Chakma le Ajoy Kumar Chakma ba ka MDC Hlui Budalila Chakma Buban Kumar Chakma Amar Spiti Chakma Adikanta Tongchangya Chitra Kumar Chakma Parimal Chakma Susen Chakma Sushil Chakma le Tarani Sen Chakma tipo he thu boy tho hi orti ran ne District Council and Minority Affairs Department ho tu te chuan CADC summan dan diklo om chungchang chu kumsang ni som pasari khan an chia ti an soya khati la ya lar sap Lieutenant General Nirbhay Sharma Khan heti la ya longtlai DC Dr. A Muthama chu chui tura ti nuwa CADC mason na tho na tur sarkar sum cheng vai bel che khat le noi som pali vel chu MDC ten an ma ni personal loan pay advance ta nan mangti a mu chwa thu an soya hemi hnu hian MDC te chu an poisa man te rule le tura ti an ni ti an soya anwa po poisa rule tura sha ti non le an ni thu an soya khati la yalar sap Lieutenant General Nirbhay Sharma Khan ACB chu sumching pen chui tura ati angim kungsang ni som pariat April ni riat khan ACB ya FIR thelu ani a ACB inan chui hnuwa MDC ten suman man rule vek to anga report chu an la rule lo ti an mu chwa ka ACB chuan court an chung thu ngai twa phalna prosecution sanction chu dilim he governor chuan a phal sakta ane
State Bank of India in an hne na sumda tu te hne na tanga chia lak na TDS deduction system kalpui chan antum do lawa wanga NGO Coordination Committee in Mizoram SBI na thok tu te dan ni se ti an lo rel to chu naktuk jing dar kwa atangin ataka kalpui chan ani don Mizoram hun sang sanga SBI branch te chu na thok thelo wa dang turin Central YMA chuan YMA branch sang sang asia tira aizol khopui bi ka duty tur te chu zanin hian in go khomin an malak dan tur an soi ho do na ne Central YMA General Secretary Pulel Machwana chuan Zonet changim SBI lamin thu chwa an siam po zanin in mu khom na a hian an soi ho ngal don ti asoi heti la hian Mizoram bial tu SBI Regional Manager chuan thu chwa siamin TDS deduction chu Mizoram SBI du dana kalpui tu manilo ni ina soya Income Tax Department dan anga hunrei tak local to chumi zuya SBI system te configure ni ti an soya hun khale chen Mizoram bi ka TDS deduct lo tura siamani la yin income tax pengei tur si TDS deduct lo anom theya wangin bank system te TDS deduct tura configure tura ti anita ni inan soye Mizoram SBI chuan Mumbai SBI corporate level po hetianga Mizo tribal te ta na chia la kalpui velo turin ma an la mek ni inan soiboka NGO Coordination Committee ten SBI na thokti office kal tur naktu ka tanga danan tum chu ngai twa non le turin an ngen ti an soya inbiak pui an som na chu NGO Coordination lamin an ti hlotlin sak theilo ni asoyem harsat na sang thleng theya bi pui te sha thiam na an ngen ti an soye Mizoram State Commission for Protection of Child Rights in Voin Khan Aizol Press Club MJA member Tetan no pang dik na le chan vo sang zir ho na an buat sai MSC PCR chairperson Pisang Zwalivan Chom Chuan lo thila lo chuan no pang te chu hom ti asoi chin child care institution ate da lo athaber ti soyen tun alanda na hom sang chu in enkol na athata wangin hostel ang mayanga ya mani fa te da anom chin chu simangai ti asoi Pisang Zwalivan Chom Chuan hom chen khat chuan an enkol tur ba ka tam no pang an enkol ti soyem he hidani na phallawani awangin zoi siam that mek zelani atia hom chu chung kwa in harsat na an to chunga no pang lo enkol leilok na atan man turani a hunrei tak inda na turani lo ti asoi pong swal tok tu chen khat in biak rem na manga sumtlem te choya in rem siaman om chen chu ti lo tok turani ti soyem MSC PCR chairperson chuan no pang pong swal chungcha nga hian nu le pa chu angai dam thei tu an ni lova dan manga ro rel ni turani ti soyem poi khoi tu ngai dam chu atwa tu no pang ta na that lo theya wangin ti lo tok turani atia Right to Education Act nwaya no pang ten zir na konga an chan vo dik takan mu thei nan commission chuan ma ala zel don ti asoi bok anin kom ho na kai shwai tu MSC PCR commission member Puje Malsom Zwalavan Chong Chuan no pang te chuan chung ko harsat na awangin an in ayin child care institution a silfen eile bar le thil dang thazok an dong po ani theya hei hi no pang te mamo berani lo ti soyem chung kwa a an seilena nu emo pa emo wap na hnuai seilen chu an nun kai shwai na thaberani atia ho manau pang da chu an ri ru thenga hong the ani awangin lo thei lo thila lo chuan hun danga no pang da lo turin nu le pa te le an chung te chu me se an ni ati hezir ho na a hian MJA member te zo na sang chu commission lama tanga mi thiam ten an shil fia ngal zela ne hezir ho na atala na ni danin tun din huna Mizoram hun sanga child care institution somnga pahni omin no pang zakwa somnga pathuman oma chung zinga zathum somkwa paruk chu me cheno pang an ni a abak zanga somnga pasari chu mi pa an ne Mizoram State Commission for Protection of Child Rights he the Commission for Protection of Child Rights Act 2005 manga dinani a he commission hian na chak taka atho theinan le ati turte fel taka ati theinan ma nia thune na nei independent body adin ni in nikum march tha atang khan mumal taka kalpui chana ni a tuna hian commission hi chairperson in hovin member pathum le commission secretary pakhat ba ka thok tu dang ten no pang dik na le chan vo hum hal konga na an thok me ka ne budget session top ni naktuk ni lai ni ya Mizoram zukhap na dan thar Mizoram liquor prohibition bill pass to mani don naktuk ro relin khoma hian hun masadar kar khat chung chu zo na le chan na hun manani anga
hemi nu hian House Leader Finance Minister ni bok puzoram thangan sarkar kumkal mek sangni som pariat som pakot chunga sarkar sum in dailo na phushuk na tur supplementary demands for the year 2018-19 baka sarkar kum thar kum sangni som pakwa som ni thali chunga sum man tur vote on accounts manga aphar chu soi hova pas to mani anga hemi nu hian zu khapna dan thar hi excise minister Dr. Pvt pulu tin pas to mani ang Aizawl District Election Officer Buat Sayin voin khan political party sang ayo tele CHANCHIN THAR thedar tu ten Lok Sabha in thanpui le Aizawl West 1 biala by election nei tura ti tur le ti lo tur sang anzir ho hezir ho na kai shwai tu CEO pisa a media officer pu Andrew H lalrem ruatan Media Certification and Monitoring Committee noya thilpoi mo sang te in thanpui kai hnoi chunga media te ti tur le ti lo tur chin thilpoi mo te political party ten poisa choya CHANCHIN bu le TV kal tlanga an ham that na tur thilan chwa tir paid news chungchang soifia in media lama thok tu te le political party sang ayo te chu danin an ti tur le ti lo tur chin abituk bak pe lo tur a be seyat ni ti asoya ni Thatar ni som pakhata Mizoram Lok Sabha in than lo tura MNF party candidate Pusidal Rosangan voin khan returning officer puwanal ngai sakahne na minga pelot Pusidal Rosa nga hi minister Pusidal rin sa nga le minister of state purabat romoi roi te le an party shwai tu ten an troi oma Lok Sabha in than turata na an party candidate turim MNF party chuan Pusidal Rosa nga hi tun thlani som pathum khan an puanga tuna hian campaign be pui athak chhomeka naktuka kolosip tlang dung afang do na ne heti lai hian ZPM le Congress Party in an thlop independent candidate pulal hing lova mar chuan campaign be pui thlakin martlang dung khosang afang meka khosang thu soin MP in than na nei tura ruling lo a lo ne in a soye pulal hing lova mar chuan MLA in than azo to a state a chuan MNF in sarkar na an siam to a MP in thana chuan ruling an lowa ruling tur mi pui ten an than don chawa wangin BJP lo lam than tlina tula ni atia MP in than na chu BJP thlop lo in khin na ni asoyem ama chu BJP thopui lo lama thutura ni ti asoya mi puite chu thalai ten parliament a o an chwa ve theina tura ama vote turin asoma ne Aizawl West 1 bial by election nei tura MNF candidate puzo than tluangan than tlina ni chuan hlei nei lova rual khai taka mason na thlenti ratum ti asoye he thu hi an party unit sang atlo kwal na le West 1 block MNYF OB meeting ane puina asoyen puzo than tluanga chuan Aizawl West 1 bial chunga veng sang in kalpo na kong tha siamani theinan mala ka ni tur thu te tuithiang lim in tur nyang nar zo ka an don theina tur malak te zirna in le damdoi in thazo ka ti changtlun le thalai in fiami te tan munma thazok siam te chu angai poimo ani thu asoye puzo than tluanga chuan an party le BJP thokho anga mi then khatinan soi chu thudik lawani atia an party president chief minister puzoram thangan asoi to angim citizenship amendment bill 2016 po adu lo ber tu an ni a pasani lo na turin na satakin an president po im prime minister le union home minister te po asoi pui to ani in asoye nu now pai te chan pui na PMMVY scheme kalphung mi pui te zirtirin social welfare department lungleyin voin khan le thei ke ni chi manga kongzo an huai hot Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY Nwaya Hamthat na omte puanzar na kongzo a hian leitlang lightning bullet member 10 two wheeler mangin puk puya tanga sethlun thleng kongan zo a munchang sanga inkhom toy buat sayin lunglei ICDS district program coordinator PR del ro hlupui chuan thu asoya nu nau pai te in enkol na turin sarkar lai puin PMMVY Nwaya cheng sanga athon an don theya ni ti asoya kumsak ne zom pasari nulama fa pakhat na pai ten anganwadi centera in sha tirin bank ka tangin anin enkol na tur sum hi andong thei ti asoye Art and Culture Department le Mizoram Library Association te buat sai library enkol dan chungchang zir ho na ni ni o tur chung vo in atangin aizola tanane 12th State Level Library Seminar and Training for Rural Libraries 2019 ti avwa zir ho na hi
Mizoram State Library Assistant Librarian Zirsang Zwalin Akai Shwaya Art and Culture Department Director Puar Mingthan Zwalan Thu Soyin Thingtlang lama library te chu uluk tak en kolani chuan mi puiten tangkai le Zwalin an mang theiani ati he in khoma hian librarian information subject a PhD mutharatele shwai tu te choi moina hlan an ni bok Prism Party in Kumin April ni som pakhata Lok Sabha in Thanpui nei tura campaign bulletin na voin khan Upper Republica an party pisa a an nei he in khoma thu soi tu Prism Party MP candidate puti BC dal ven chunga chuan pathian le mi puizara thlantlin ani chuan Citizenship Amendment Bill 2016 dolet nan Parliament House Right to Secession Bill apulo don ti asoi Mizoram chu India ina opma atang to a zofa khovel mun sang sang om te in kalpo thin na nek che pa om zel po siam thatatum ti asoi Mizoram in Lok Sabha in Thanpui ama chon tura mizo thalai te chu ngai to na phim tak mang tura cha im puti BC dal ven chunga chuan ramle nam din chuan nan thalai ten politics an khela hun to ti asoya politics in chir the na ten om ban sana om zenei jok ngai to na dikle phim hanga politics khela hun to ani ati Tlom ngai pol pakhat ai ko le notice dialogue forum tang kopin voina Iger Klapa dan li akai noi thil poimo sang sang zir ho na an buat sai chu law secretary Pimarli Van Kung le Mizoram State Legal Services Authority member secretary Puwanal en mo yan an man pui Pimarli Van Kung chuan meichia te chu khotlang nu na da nia memo meichia an ni awanga da chung nun ture mo ani kherlo atia heti rwal hian in chung khura meichia te poimo na chi sha tela tul ti asoi MSLSA member secretary Puwanan en mo ya poim kong engki ma atimi le thiam thei bik an omzela wangin in tluklan na ti chu mi zong anin tluk vek tur ti na anilo atia hemi pia lama hian meichia an ni wang en shante namle sa khwa awang en shan chu danina phallo ti sha ta nga ya ni ati he in khoma hian Pimarli Van Kung le Puwanal en mo ya chu meichia le no pang te him na le an chan vo an chan the na na ma an lak na an ngai hlut zialan tir nan choi moina thu ziak lanan ne Health Department Nwaya Integrated Diseases Surveillance Program wat sayim Dr. Rual Tetan ran nung se nat na scrub typhus chungchang zir ho na nayane one-day training for medical officer tia wa zir ho na hi Health Directorate Conference Hall la nayani a training Thanpui tu Health and Family Welfare Department Principal Director Dr. F. Lalian Hira Chuan Mizoram ran nung se nat na scrub typhus luar ta viau ni alang chu khwa khir atol thu asoi Dibrugarh ICMR scientist Dr. Siraj A. Khan le Integrated Diseases Surveillance Program State Nodal Officer Dr. Patsua Ulalmal Soma Baka State Entomologist Pulal Fakazwala Pautu Tenzir Tirna Anpeya Training a hian Mizoram ran nung se nat na scrub typhus luar zwal na muna medical officer te antelane Pathian nitlaya khozola mi kutwara thi pol som zirlai twal pui khwa lalmuan ki machu MZP General Headquarters in voin khan anral an pol president pu elram din lian ren thei chuan lalmuan ki mathi danin MZP ril ru atina hle ti asoya antor zia entir nan mizo zirlai zong ayo in anral ani atia tudnuwa hetiang zirlai chunga thi na thleng hi omto lo se adu ti soyim lalmuan ki machung te antor pui tho asoye Voin khan aizola kolumnai berin Celsius degree somhi pakwa point pahni ani a avolai berin degree som paruk point pahni ani naktuk nilai niya chuan kolumnai berin Celsius degree somhi pakwa vel avo ber lain degree som panga vel ani rinani jingdar nga le minute somhi palia ni achwa kanga laidar nga le achan veya atlale ang ni reizong le zan reizong chu darkar som pahni ve ani ang Tibai ule World Water Day kan lo thei le ta mai nei lovin khoi huna ko meeting in tui kan le thei nan tui khur ram chere ur vengina tibol lo thei laka chan him bokila ri la apun thei nan thei to pi chha